Danas na Svetog Savu školsku slavu grad Kraljevo dodelio je nagrade najboljim učenicima osnovnih, srednjih stručnih škola i gimnazija sa teritorije Kraljeva. Nagrade su uručene đacima koji su se tokom prethodne školske godine istakli po svojim uspjesima, onima koji su marljivo, vredno i posvećeno učili i radili. Saradnja između školske uprave i grada Kraljeva je na izuzetno visokom nivou i mi smo tokom prethodnih nekoliko godina uspjeli da uložimo mnogo sredstava u infrastrukturu. Kao što znate, izvršena je rekonstrukcija zgrade Mašinsko-tehničke škole 14. oktobar, u što je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zajedno sa gradom Kraljevom uložilo gotovo 60 miliona dinara. Zajedno sa Ministarstvom energetike izvršili smo rekonstrukciju zgrade Elektrosaobraćajno-tehničke škole Nikola Tesla u Kraljevu. Predračunska vrednost ovih radova iznosila je čitavih 19 miliona dinara. Uz pomoć Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja rekonstruisana je fasada gimnazije i ekonomsko-trgovinske škole u Kraljevu, u što je Ministarstvo prosvete uložilo 7 miliona dinara, a grad Kraljevo obezbedilo dodatnih 5 miliona dinara. I najveći projekat, ne u Kraljevu, nego u ovom delu Srbije, jeste izgradnja nove zgrade osnovne škole Sveti Sava, vrednosti čak 391 milion dinara, a sredstva su obezbeđena preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Zajedno sa školskom upravom, s jedne strane, nastojimo da poboljšamo uslove za učenje i uslove za rad učitelja, nastavnika i profesora, ali se trudimo da kroz nove nastavne procese, kroz nove metode rada poboljšamo i nastavni proces i u tome je školska uprava veoma uspešna i to naravno nisu procene samo grada Kraljeva, to su procene i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sa školskom upravom radi se na osnivanju istraživačke stanice na planini Goč. Prethodne nedelje načelnica školske uprave, direktor javnog preduzeća uređivanje građevinskog zemljišta i ja smo tim povodom vodili razgovore u Beogradu i očekujem da ćemo uskoro uspeti da pokrenemo i ovaj projekat koji će naravno podrazumevati i ulaganje značajnih sredstava u našu planinu. Danas je ispred grada Kraljeva uručeno 34 nagrade. Želimo na ovaj način da promovišemo talenat, rad i jedinstvo učenika, a isto tako i posvećenost poslu, ambicioznost i istrajnost nastavnika. Učenici i nastavnici su zajedničkim naporima postigli uspeh i mi se tim uspehom divimo, a taj uspeh će biti dodatna motivacija našim učenicima u daljem napredovanju svom. Reci mi, šta za tebe predstavlja ova nagrada? Pa jako sam bila uzbuđena povodom ove nagrade i mislim da ova nagrada predstavlja moj uspeh, rad i trud za ove 4 godine. Neki dalje planovi? Upisivanje Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu. Pisat ću modni dizajn i tome ću se posvetiti. Koliko je tebi lično bio problem koronavirus u školi? Pa malo je u početku bio problem, ali kasnije navikla sam se, ali nije me sprečilo u tome da radim ono što volim. Šta za tebe predstavlja ova nagrada? Pa predstavlja jedno dostignuće koje sam stekao mojim radom i nastavit ću ovako da radim. Ovo mi samo daje podsticaj da nastavim dalje. Što se tiče dosadašnjih nekih nagrada? Pa jedino neke diplome sa takmičenja, medalja sa okružnog takmičenja iz elektrotehnike iz prve godine. Kakvi su dalji planovi? Pa dalji planovi su da se polako završi ova školska godina, da se upiše fakultet, pa ćemo posle da vidimo. Reci mi, koliko tebi znači ova nagrada? Pa puno, nekako dostignuće našeg rada od osnovnog školovanja do danas. U stvari, gde se najviše ističeš u svom školu? Pa nekako u prirodnim više predmetima, matematika i tako to. Šta planiraš da upišeš? Gimnaziju. Specijalizovano za IT tehnologije. Načelnica školske uprave za kraj čestitala je svima školsku slavu uz reči, sa nadom da će nam reči i dela našeg najvećeg prosvetitelja biti putokaz u radu. Srećna slava svim nastavnicima i đacima. Želimo vam puno zdravlja i uspeha.